Akashbani Imphal RK Gorani na pau pazari ahan bada maru oiba pau leiba ke ate mapam singaloine na Manipur da sunga si yaksang kumhai pangthokli Manipur da hoki bapung kunmari da COVID ke no case taru thengna bagaloine na apunba positive case ke masing lising kunma panchahum marpudra mathoi sure Assam amsung West Bengal Vidhan Sabha ke anisba tangka chemical report khomba hayeng loi silagani Lakliba numit mangani da Assam Meghalaya Tripura amadi Mizoram da akan manong sugani haina Med Department na haidi amasung leiba ga sa huju phawda beneficiary koti taruk lak manga lising kuntra henbada COVID-19 vaccine kaukre leiba ga sta COVID-19 ilaichat amuk hana sandrokliba asigi yenglaga section watpagi thawong sing tokpina ba haijari tangai phadaba sexual thorang singang na chat pagaloina na chai ni pumnga gi mathak talaiba mioi khudimak sungsoi soidana vaccine kapthokpiyu yumda hek sathokpada face mask upiyu mi amaga gi marakta phut taruk lamna leibiyu mai mit amadi khut satoina hamdoktona tarutana na thambiyu haujik mapungoiba pau Machugi kumai holi ngasi laipak sin ba thongba pangthokli kumai asina basanta ritu lakle haibadu khangalli kumai asina phattababu afabana joy tawba ngami haibadu su utli masina dharma kangrup kusu chahi amadi nupa nupi khenaba thamdana khunagi mipum khudimak jap mane haibadu su utli Rashtrapati Ramnath Kovind Uparashtrapati M Venkaiah Naidu amadi Pradhan Mantri Narendra Modi na kumai asiga mari leinana laibak aski miyamdi aipa paujel piri Maki pauzelda Pradhan Mantri hai kumai asna mipum khudimgi punchida chawkhatpa amadi nungaiba purakpa oirasanu Manipur da yaksang kumhai ngasi nini senba pesagari numita tongan pham kyadi lakpa holi pala singna Sri Govindaji gi mandir da thogol tawki lekai da pangthokpa yaksang sports ki damak Imphal gi kangna dagi maira lawna banga se sulangna ki COVID-19 laichat leibat maramna sarkar na thoki hukum singambadi chana kanun gi yenglaga kumai asi mausagum sauna natrabasu mafam kyada sana konabgi thorom sing pangthokli Manipur da hoki bapung kunmai da COVID ke noba case taruk thengna bagaloina na apun positive case ki masing lising kunma pan chawma pedra mathoi sure Rajya COVID-19 command control room ngasi ni mudaram thoki ba cherol man hai nona positive okibe sing adu Imphal West amsu kaksing di ani eduga Bistupuram su ukhul di amamamni Hauki bapung kunmai da COVID positive bemi amta sikibagi paulaite haiba mata masing manung da mi ani naba faduna disaster toki bagaloina na naba pakibemi gi masing lising kunipan chama panyang kai sure Naba Parapaki Sang Chad Putan Pandasmic Mari Mapani Housing Active Case Humputaret Lady Maragashna Thasi Kundrete Indigo Flight 6E2019 Giro Mapandagi Tramari Fauba Aduat Konitoidi Kunipan Pauba Amasung Air Asia Flight 15708 Ki Road Tarani Nipan Pauba Tongo Passenger Shina COVID-19 Command Control Room Gi Telephone Number 1800343818 Natraga Morilai Naba District Surveillance Officer Singa Pau Paunu Naba Cherolam Namakatari. Raija Sta House of the Mu Electing Mapumanga Chapter Tarata COVID-19 vaccine Kaukre, Masiman the health worker, Listing Kontramado Sangwa, Mapurani to Yauri. Ukrul Zilagi Sirishing the Lamisaki people Mungasi Emile Alfred Kangam Attorney Yang Sincre. Sri Attorna Jila Adi Public Health Engineering Bibaki Official Singers Unaduna, Ukrul Taunda, Ising Bibaki Pivangi Matang the Sukanaki. Indian Air Force helicopters na sungasi lang may sagliba adu mutana bhonaki NDRF, SDRF, Police, Fire Service, Assam Rifles amasung Forest Bibhag na sumapam dugi may singaloy na lamay adu mutana bhonari. Ziri Development Organization amasung lay masanu nawating bang na punda sinduna nomig oy balem na laying bigi kem mga si Ziri bamdalay ba arkesanato min debi bidyalay da pangtokre kem adu da may sa humrom laying kem suida lang tang nasing piki. Sarkar ka suspension operation chu taunari ba United Cookie Liberation Front ki kuntaruk suba raising degi thorom nga si Sandel jila gi khangbarol da leiba designated camp da pangthokre thorom du mari leina na lup asgi chairman SS haukip na miyam da yaifa paujel piri paugi marak thatna ten ba break ama Imphal Airport kanaknana khabam bamdiar amasung maitramda Panthoibi Constructions Private Limited na paikat chariba flat villa amadi row house tanipan nipumari gidamak booking haujaragani masi gidamak lakliba April tang 12 gi ayuk pung 10 makhaida Imphal Hotel ge sangai hall da exhibition ama pangthok jagani exhibition numita booking tawiba singda special discount pijagani
फ्लैटसिंग असि अराइबा मौंगदा लैबा यानबगिदमक स्पेशल लोन की खुदोंग चाबसु थमजरी पाउजेंजरीबा पांथोइबी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ए सिस्टर कंपनी ऑफ पांथोइबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड तौरांग मुमलैकाई उरिपोक इम्फाल ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी असम सुनुसु बेंगल विधानसभा अनिसुबा तांककी विधानसभा मेकल बोर्ड खंबगी थबक हयिंग लोयरगनी राज्य दल सिंगना अंगम बिथादुन मागी मागी मिरेप सिंगदम बोर्ड खमनरी असम दा तांककस्ता विधानसभा सीट कुंथ्रा दे मिरेप सहु निफु मंगाना मिखलस्ता लंबा तौनगनी लागलिबा सगोल सिनमित एप्रिल अमदा बोर्ड थादनगनी होली थरंग लोइने नंगासी बोर्ड खमगी थरम सिंग पांगथोकली राज्य दल सिंगना मचु कोमेगे लोइने न मियामबो पुंगनिंग सिंगसिना बमोंगदा बोर्ड खमली मुख्यमंत्री अमसु बीजेपी की मकोक थंगबा लुसिंगबा सर्बानंद सोनोवाल गुवाहाटी दा पांगथोबा होली की थरम दा सरुक याके राज्य की कांग्रेस प्रेसिडेंट रिपुन बोराना असम हारोल सिंगदा थबक बिगिन हेन व्हाट्सएप को लोइनेना बोर्ड खमली बोरोरेल पीपल्स फ्रंट की लुसिंगबा रिहोन दाइमा रिशु उदलगुरी दा पांगथोकपा मियांग दिल्ली दा सरुक याके असम गण परिषद यूपीपीएल अमसु असम जातीय परिषद जो मियांग की पुंगनिंग सिंगसिनबा ngamjabi thaduna बोर्ड खमली नोंसु बांग्लादेश अनिसुब तांकक अस्ता विधानसभा केंद्र कुंथ्रा द मिकल पांगथोकनी बोर्ड खमगी मतम नुमित इनि तंगा सिलकपग लोइनेना बीजेपी तृणमूल कांग्रेस संयुक्त मोर्चा अमसुंग तोंगा तोंगा दल सिंगना युमथों दा चंगदुना मियांग पुंगनिंग सिंगसिना बोर्ड खमली दल सिंग असकी स्टार कैंपेनर सिंगना मियांग रैली अमसु रोड शो के याद सरु यारी मिरेप सिंगना स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग सिंगदा अखने मियांग थमदुना बोर्ड खमली दल की वाकर सिंगना मागी मिरेप की दमक युमथों चंगदुना बोर्ड खमली केरला विधानसभा मेखल मतनुमित निपानी खतंगा शिलपगलोइनेना राज्य सिनबा थुंगबदा अकन मोंगदो बोर्ड खमगी थबक चथरी जाति थाकी अचोबर हांटे दल सिंगिलो सिंगबसिना राज्य अस्ता लाक्तोना तोंगान मियाम की थौरम सिंग अमसुंग रोड शो सिंगदा सरुक यारी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह असि तिरुवनंतपुरम दा मियाम रैली अमदा सरुक याकी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल राज्य अस्ता मेखल रैली सिंगदा सरुक याकी मरक अस्ता मुख्यमंत्री पिनयारी विजयन सु एलडीएफ की दम राज्य सिनबा थुंगदो बोर्ड खमली सीपीएम लुसिंगबा सीताराम येचुरी प्रकाश कारत बिंदा कारतसु तोंगान फमसिंगदा पांगथोकपा रैली सिंगदा हौकी निमित खरेनगी ममांगदगी सरुक यादुना लाकली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 1929 अयाबा पीखरे संसद एक हौकीबा चेल पास तौखिबनी श्री कोविंद नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 1929 अमसुंग माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 1929 सु याखरे सरदार वल्लभभाई पटेल चामगनी पुसुब मपो कुमोन मरी लेनेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना 2015 अक्टोबर 19 लाउथोकिबा एक भारत श्रेष्ठ भारत ना राज्य सिंह अमसुंग यूनियन टेरिटरी सिंह मरक्ता अमगा तोना तिनबी सांग हेंगत हंदुना संस्कृति सनबिने सिंह मतांग कुमना खंगनबी लंबी यातले खोंगथांग असिंग मखादा नागालैंड ना मध्य प्रदेश के मापांग ओइदुना टूरिज्म शिक्षा अमदे संस्कृति ने सिंह मरी हेना चसिलहली कोविड-19 लाइचत लेजरबसु नागालैंड अमसुंग मध्य प्रदेश ना अमना अमगी संस्कृति चिंजा कोमिने सिंहबगी कयागी मतांगदा खंगनबगी दमक वर्चुअल अने थरम क्या पांगथोकली लागलिबा नुमित मंगा नेस्ता असम मेघालय त्रिपुरा अमसुंग मिजोराम अकन मनोंग सुगनी हाइना मेट डिपार्टमेंट हाइरी राज्य सिंह अस्ते एप्रिल अनि फाउद अकन मनोंग सुगनी हाइबगी सेक्शन नुवा मेट डिपार्टमेंट जेरोल अमदा खंगहल्ली जेरोल अदुना हाइ मसिना खाथंगबा असम मेघालय त्रिपुरा अमसुंग मिजोरामगी अकुटपा मफम सिंह इसिंग थुमजिनदुना इसाउ थोगनबगा लोइनेना लैंडस्लाइड सिंह थोकपा याइ थासी कुंथ्रा अमसु कुंथ्रा माथोइदा थौदोकसिंग असि हेना कनबा मोंगदा थोकलबा याइ हेनासु फोंदोकली मियामना युमदगी चथोकतनबसु वेदर डिपार्टमेंट हाइरी आकाशवाणी इम्फाल की पाउ ताबिरी लैबाग अस्ता हुजु पावबदा बेनिफिशियरी कोटी 3,05,900 हेनबदा कोविड-19 वैक्सीन काउख्रे हक्सेल मंत्रालय हाई हौकिबा पुंग कुनमरीदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय 9,9 सुबना कुन नौना थेंगनबदगी हौजिक फावबदा लैना असिन नाबा मसिंग कोटी 1,19,9,993 सुरे मसिगी मनुंग मियोय कोटी 1,13,950 लैना असिदगी नाबा फखरे नाबा फबगी सांग चादना फुद्रामे 0.3 दा लैरे हाइबा मतम असिदा मियोय 19,9,993 नाबा फदुना डिसास तौखी हौजिक फावदा लैबा असिदा कोविड-19 नाबदे सिखिबा मसिंग 1,19,993 सुख्रे एक्टिव केस 5,19,995 सुबना निपान लैरी मरक असिदा इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ना हाइ ngarang फावदा लैबा असिक ओइना मियोय कोटी 19,93,950 चाम कोविड-19 की टेस्ट तौख्रे
Maharashtra ngarang nung makakita miyoy lesing ni Put Samri Taramri nung COVID-19 na positive oiki hari matamas na miyoy lesing taratrekat sanipan kontra humadra marina laina askina padron disas tauki. Hauzik rises na miyoy lak ahum lesing kun mga laina aski laying satari. Maharashtra da miyoy koti malak mapuran terong COVID-19 test taukre masigi manung da sada taram mga COVID-19 positive oiki. Makoy sing adigi manung da ayam badi say kontra mathoy ni pupawi manung da laiva sing ni. Madhya Pradesh hoki bapung konmari da COVID ke anoba case lesing ani chani humra trok thengna ki haiba matamas te miyoy lesing amaga subna humra manga na nawa phaki nangna positive orki basing ad manung da Indore na khwaidigi yamna miyoy satrok ahum aduga Bhopal na miyoy chamin mepurani pan oiki hauji babu da Bhopal amsu Indore gi active case masing lesing ahum gi mathakta lairi raijya adu laina aduna sikiba masing lesing ahum ga chamapan yankai ni pan shukre Marak Ashida Mukhyamantri Shivraj Singh Chauhan na COVID-19 yengduna holi gi thorum yum da Meri Holi Meri Ghar haina pangthokpina ba appeal tawri Telangana da hoki bapung konmari da COVID anoba case samri ahum thengne ki hauji rajya du da active case lesing mari ga samnga leiri rajya du da active case masing lak ahum ba lesing taruk chatre ni puni thoi yaure masing manung da lak ahum samri humbuma pan naba phakre naba phabagi sangsada marpudra da smik mapan mangani laina asna sikhiba masing lesing amaga satruk marpudra sukre marak ashida rajya adu covid vaccine kapgi thabaka na chathari ngarang khatkada miyoy lesing tara hida kaukre masi tharaga hida kapgi apun masing laktara moto lesing humdra humdo henkre Maharashtra Garchiroli jila da ngasi ayu rajya police na next line mga hatkre masi hawkiba numit humni ashida rajya adu police na naxalat si mai to chatrak operation gi sauna mai pak pa amani DIG Sandip Patel hai naxalat mga adu manung da miyoy ahumna nupani aduga anina nupini haujik sanabagi pau ahan baraja thaki hi yai football tournament ki sector playground da sanaki bangasi gi match singda Mangal FC Khabam na United Kharam FC bu panjal taruk mari aduga Dress House Pachoy na Lucky Star Komido ku panjal ani amada thoi khre ngasi aroibe match tana UK FC na yai phathoi FC bu panjal ahum anida maiti be piki Chumbang Youth Club Sandel na sinba ahan ba men's invitation Chumbang Cup ngasi ge match ta Unapal ena KDC e bu panjal amasino da thoi khre atopa match amadana UBFC na Kangsang FC bu penalty shoot out ta panjal tare taruk ta thoi khi Tera Kha Youth Club combination duna Sangit ground cha thari ahan raja thak open football tournament ki ngasi ge match singda Moirang Boys na BK Golden Academy panjil ama sinoda thoi khre ani suba match tana yada team bina 7 star panjil mari sinoda thoi khi ahan ba Masters Athletics Championship lesen konma thoi metara mangadi tara thluk phawba Kumalampa Sports Complex Main Stadium pangthok lagani Athletic masana pambi ba veteran chingna championship asida saru yabina ba Master Athletic Association Imphal West Manipur na appeal tawri akuba marol association asida ikhangla ba yagani Kumalampa Indoor Stadium da chathari ba kuntaruk suba nesa sub junior amasung senior thangta championship lesingani kunma thoida junior boys sa sanaga takma larok laba thokchom singlan sanabu okpagi thoromama ngasi palel da pangthokre Bharat amusung England ge match ong ginong masana cricket series Bharat ani amada thoire punegi Maharashtra Cricket Association Stadium nangrang saniki ba umsuba amusung aroiba match ta Bharat na ran tare ta thoiki England toss ngamduna Bharat pahana batting ta hormada over ni punipa ball anida wicket puna muturoga ran chahumga kunma per lawki Bharat ki pakhum da England na apiba over yankai da wicket mapan turoga ran chahumga kunintri khakta lawba ngamki Loisilakpada COVID-19 ngathok naba face mask upa phutaruk lamna leiba khut samdi maimit tarutana na thamba haiba asamathong ahum singa na chatpinaba amuk hana ning singjari aroibada maroiba pau amu hana leiba ki ate mafam singalone na Manipur dusanga si yaksong kumhai pangthokli Manipur da hokiba pungkun mari da COVID ki anob case taruk thengnaba galoine na apunba positive case ki masing desing kunmapan chahum marpudrama thoi sure Assam amsung su Bengal Vidhan Sabha ani subot tangka ki mekal board kom hayang loisi lagani lagliba numit mangani da Assam Meghalaya Tripura amadi Mizoram da akan manong sugan hena med department na haidi amasung leiba ga sa huju phau the beneficiary koti taruk lak manga lising kuntra hen bada COVID-19 vaccine kaukre pauloi jare